Salama si tamu silu salanasang lante pananungan karya baka peranuan renungan harian toraya la tabasa siya la tananungan kedan na pong matua may komita masambayang kitimang kuresumang apuang tu mintu mamase kabro milako kami mi papayan lan atu totemo malona mi bengkan atu laki bungka ki basa siya laki nanungan tu kadami penasalo mi opuang la tontong sesolangkan di kuaden no pa anak kadami tu laki basa maondongan na laki nanungan ma din kitan demelo apa patunna siapa tanan na lako kami masolanasang pesak kemukan opuang belan nasakka sadia mukan la basa siya la nanungan itu kadami lan sana puang kipong Yesu ki masambayang amin. Kadang na pong matua tula tabasa siya dinanungan dan atu totemo yang tu diala lam may paapudian pasala karuang purona pitu aya misa salah ko aya pitu kadang na puang matua ia tu sion ia mo pangalisuan na mintu tondok misa nanian paapudian na bati na kora ia tu parandangan na tokpo odalu buntu maindan mandu na peredu kapuang tumai babangan nasion na ya tumai mintu ianan na bati na Yakub ba tu sangapa tu apa malabi tu na patuleran tau dio na gammu o kota puang matua laku gente tu Rahab sia Babel butung to untandaina susiduka to tu tondok Filistea sia Tirus sola Etiopa kusak bu kumua tau ya temai to dadi indeto ondong pitusion lana sakbu tau kumua pada dadi lan nasang mo na patodoran na kalena pamatotoi na palai bilangan puang ke na patamai surat tu mintu bangsa kumua ya te tau ya temai dadi indeto na ya tuto sumengo saya tuto sumayo lama kada kumua osion lan lili mutunani mintu kalimbuang bobaku amin. Ulun na pananungan yang tunakua pak kaboro tai anggena batulan bahasa Indonesia yang tunakua kasih tanpa batas biasa den ulilian dirangi kumua ya kena kaboro ki tahu sipatuduka di pakaboro apa ya kita na pakaboro ki minda telah undi bang lako kadayate silekoran tu nakua puang Yesu lan Matius pasal 5 angka 40-an ya ke unna lamase komito ungka masei komi apa rapulian na lako kalemi ya ke susito umbaya la susi sitongan na tupak kaboro waktu kasih alamasian na surat to maapudilan paapudian karuang purona pitu kumua mandu na poredu kapuang tu babangan nasion belania tu sion tondok malabi sia maindan ya menani puang mak parenta sia tu tau torolan sion to di pasalama to na palai bilangan puang matua apa tayan nasion mana tu na ingaran puang di sabu duka tu pira-pira tondok susimo Rahab ba tu Mesir ia mo tondok dinai pakarerio to Israel Babel tondok kapua sia matampo sola Filistea Tirus na Etiopa tondok sugi apa membelo di mai puang tondok iate ya duka mo mendadi walinna to Israel tutang umpatongan duka pong matua sitaru na ia te tondok ia te di pokara duka kuma pada dadilan nasang sion men dari pekutana sipato rakadi sanga dadilan sion tu me tondok matampo siamem bela dio mai puang apa yang moto tua agan na puang agan ma pakaboro pakaboro mintu tahu pak pakaboro na ia mo pak kaboro sundun pak pakaboro na tu nala mase tentang ungka mase sia umpalai bilangan mintu tolino
nasabu si misa tu puang tu tondok ya to belanna lana duka puang umpamanasai ko mimintu na tu apa dadi ludonasang mai puang siana ingaran si misa ki tak ki tu tangla nakilale sia na pasalian rinding dio na pak kamase ya moto susi puang tu unanggean pak kaboro na lako kaleta la susi duka ki to sipatu unampui pak kaboro tang di anggean. Amin. Tah mesembayang. Kure sumanga puang mibengkan waktu malona kinane umbase sia unandungan itu kadammi. Pasakem kan lante sitaru na katuangki di kwadeno pa na tontong ki papayan lan na kan katuangki tu sitetena pak purem milu lalu katuangki opuang. Pasak itu mintu tengka kedeki lansang na puang Yesu ki rampo makure sumanga sia mengando mati kalemi. Amin.